Pangido ambi Utuh peina Ula hono kudo Pasona maroha Buatu sino aman Ina Olongku namarge Sinakapi Retapino parmi Oleh Mr. Vitorus. Oleh itu Mr. Vitorus. Berikutnya Mbak Sinasuna lancar selalu rezeki. Utuh peina Ula hono kudo Pasonang maroha Uatu sino aman Ina Holongku namarge legi Ikon dure sude Sikola na tipo Aki botoki Oh apa Kogo di tangi ambi Doi Binanti Buhaba Juma Akiat mainan Sahat sinakapi Retabino parmi Akiat mainan Sahat sinakapi Retabino parmi Langsung percuma dok.